Kia whai tonu tātou i ngā kōrero e pāna ki te hui ātau a ngā wāhine Māori toku i te ora, ko tētahi o ngā kaupapa nui, kua whakaritea hei matapaki mā rātou, ko te huarahi e anga whakamua i rātou mea rātou mahi. E whai ake nei te pūrongo a Irena Smith. E kōkiri whakamua tonu nei te kaupapa a te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Tātou. Koina nā kupu kei te pupuri a mātou, ne? Tātou ko koutou mō mātou, ko mātou mō rātou. Rōpū wāhine Māori toko te ora. Aui, ka mautu wai. No te tai rā whiti te reo pōhiri, kia huitahi ai ngā peka o te motu whānui, hei wānanga i ngā take kei mua i te aroaro. Ki te hāpai, ki te kawe, i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, kua 58 tau mātou e mahi ana iwa tū āhua mahi. Ko tā mātou kia mautunu tērā wairua i Waenganui i a mātou mainua i te tīmatanga i nā tau kua pahemo a tainoa mai ki tēnei rā. Engari ko te pātaia, mena kei te tikanga whakahaere hei whakatutuki i ngā wawata. Ko taipe ki te wā, hei ata tirohanga, mā tēnei rōpū, me pēhera, me mea kei te tika, te ahu whakamua, me ata tirohanga o rāne. E ai ki te prehitini o te rōpū a Megan Joe, kei roto hoki i te reanga whakatipuranga te mahi nui, ki te whakaki i ngā whārua, ka mutu hei whakapakari ake i ngā mahi. Succession planning, like getting younger members into the branches and teaching them what it is to be a league member and how we work within the communities. Mō tēnei mā ngai mai rāno, kei te ora tonu ngā ōhaki a Whina Kupa, me ngā kaitātaki tuatahi i te rōpū nei. Because they're the backbone, as far as I'm concerned, of the community. Because they're always there when they're needed. Ka haere te hui a tau tai noa ki te rāhoroi. Irena Smith, Te Karere.